Arizmendiarrietaren lagunen elkarteak antolatuta Arizmendiarrieta eskolaren 75. urteurrenaren aurrean solasaldia eginda Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan. Siempre se celebra un acto en el aniversario del fallecimiento y este año hemos entendido que porque el año que viene es el 75 aniversario de la creación de Escola, que era lógico que este año dedicáramos el tema a Arizmendiarrieta y a la Escola, pues ya que él fue el fundador de la misma. Don Jose Marian filosofia oso zabala da, oso zaila, detalles, ekintzetan nola azaltzen dan ikustea, eta luzea izango litzateke, baina minutu batzutan esateko, lau o bost gauza garbi daude filosofiatik praxisera pasatu dugunak, gustatzea lana eta estudioak, eta gero betik eduki dugu irakaslegoa ondo gertatuta, eta bere barruan ez bakarrik ikasitako ikasleak, baizik eta beste zerbait dutela barruan. Y la finalidad fundamental es transmitir el ideario, el pensamiento, la misión, los valores de don José María a la sociedad en general. No nos adscribimos exclusivamente al mundo cooperativo, sino a la sociedad general. Creemos que su pensamiento está vigente actualmente y que tiene la virtualidad de los valores humanistas que él predicó. Mantentzen dugula espiritu bat Mondragon Unibertsitatea, hasieratik datorrena dala eginez ikasi, bai? Eta planteatzen dugunean erronka bat egiten dugula, hasiko gara gauza hori egiten, eta seguro egiten ikasiko dugu, eta egiten benetan lortuko dugu gure ametsak edo gure helburuak. Eta hori gure hezkuntza ereduan horrela planteatzen dugu. Nik uste dut gaztiok beti daukogula zer ikasi, baina batez be kontestu hauetan, aipatzen da bienean, lehengo garaiak eta nundi gatozen eta zelan sortu ziren enpresak, eta hori aipatzen da bienean, beti geratzen gara, konta hogeixau ez da, konta hogeixau benetan behar ditugu aurreko belaunaldiak gurekin jakiteko zelan indauien hau dana eta zelan ingeiken hemendik aurrera ez, eta etorkizuna badauela erakusteko.